oburiisa bwa Nyamityobora burukushangwa omu Greater Mbara obureebezi n'inkore nibo bajaguza ekiro kya Fathers. Omukoro gwakorerwa aha kanisa ya St Paul Nyamityobora gwayebemberamu omuriisa w'oburiisa obwo Reverend Emmanuel Munyaneza. Oburiisa bwakozesere eki okutaasya abashaija mukaaga omu kigombe kya Fathers Union. Manager appointed naturally. Rahanga akakora niko omukazi yita yalikuwa omuki omusija konkomse yababagira yakaba bena twasima twakebasa uyebale tugamba cya hotel zimane cyo cyogaba. Twaza St Paul omundinzi okunayo bataasya abashaija 20 omu kigombe kya Fathers Union. Ni okutaasya kuba memba omu kibira kya Fathers Union. Omukoro gwayebemberamu Venerable Canon Yona Byarahanga yahweraho Reverend Besije Wini. Amba y'abashaija berinke omu kanisa y'endinzi kokana shemerwa habwo oburiisa. Besije nasimarahanga munonga habwe kya Fathers kya oburiisa. Abantu bashemererwa erizoba ya no stress abantu b'ekanisa mubare kuza ruhanga kandi babare kuja mu bintu twombekera ruhanga anye nasimarahanga amazina n'abanyeta by'ogikana nasimarahanga kontasyo mu kitongore tunga certificate kandi ba Fathers Union bona kurwumbyanga byona ebyo buriisa bahagira umukoro. Twaza omurinombe kashar obureebezi n'inkore oku abashaija bashabwa ogarura obusingi omu maka gaabo arekye okutuntuza abakazi n'abaana. Ebi byagambwa Asaf Arinitwe mukuru wa Fathers Union. Omukoro ogwo gwagwebembiremu Reverend Canon Dennis Mwine Kizinduka abw'ekanisa ya Nombe kandi abashaija 9 nibo batahibwa omu kigombe kya Fathers Union ab'oburiisa bwa Nombe. Bamanisa ngwizobe ndiyo tuzecero kitu cha Fathers ari mu buriisa ekitwerekeye gukora nk'abashaija b'oburiisa bwa Nombe no kuombeka garage ya motoka yitu yo buriisa hamwe n'obusaba dikoni ahabo kuba ahekula haharungi kama tuzereba bazi iwaka kuma kama kachemu mushaija we ijo kama omugambire byawe natatutereka ninyenda kugambira mukama akashaka akapanga urushija ahabensoka Petero rukwera akumusinge gw'ekanisa kana nguna waza umukiriza y'ikaturice ya Roma ntumanyangu Petero kaba papa ukubanza mwe n'abashaija erizuba twantase abashaija omu kigombe kya Fathers Union ekigombe cy'abanyi n'amaka kandi abashaija bakamwenda batahibwa twasime mbabazi abashaija kukira kubaho. Our TV West Ndisenyomo Gideon Nasengendo Abdul Karim.